Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagatsura amakuru yacu rero n'amakuru tugenda tubagezaho buruko bukeye nuko bwije. Mu makuru y'aka kanya rero nkaba ndaza kukubwira ko urukundo rwa Zari na Shakibu Diamond yamaze kuba yarushyiraho akadomo muri aya makuru, kandi ndaza kubwira ko umuhanzikazi Zuchu yamaze gutangaza ko yamaze gutandukana na Diamond Platinum bari basanzwe bavugwa mu rukundo muri aya makuru, kandi ndaza kukubwira ko itahe wacu Bruce cyangwa se Bruce Melody uheruka gutangaza ko Nobati Rusanganwa cyangwa se Kenisoro yamaze kuba umwe mu bagize 1.55 nubwo uyu muhanzi atarenemeza neza aya makuru, ariko si nkuri biramutse ibaye impamo aho ibikwasi yigeze kuririmba ntibishobora guhinduka inzembe. Muri aya makuru kandi turaza kunyarukira muri Tour du Rwanda 2024 aho kuri uyu munsi ku itariki ya 23 Gashyantare 2024 umwongereza Joseph Blackamoa ukinira ikipe ya Israel Premier TG yagize isabukuru y'amavuko y'imyaka 21. Uyu mwaka rero awizihiza mu buryo budasanzwe aho yegukanye n'agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2024 ka Musanze Kigali ku ntera y'ibirometero 93. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuhere kuri inkuru ivuga ko urukundo rwa Zari na Shakibu Diamond yamaze kuba yarushyiraho akadomo mu maso rero y'abakunzi babo, bigaragaza ko Zari the Boss Lady na Shakibu Kamo bamaze gutandukana, nubwo muri aba bombi nta numwe wari wabyemeza. Nyuma y'amashusho rero yashyizwe hanze na Diamond Platinumz kuri uyu wa kane afitanye agatoki ku kandi na Zari babyaranye abana babiri. Abakurikiranira hafi rero amakuru y'uyu muherwekazi baremeza ko we n'umukunzi we Shakibu Kamo urukundo rwabo barushyize ku ruhande. N'amashusho rero yababaje Shakibu cyane, ahita asiba amafoto yose ya Zari yari yarapostinze kuri Instagram ye. Gusa ntibyarangiriye aho kuko ubu nta numwe ukiri gukurikira undi kuri uru rubuga rwa Instagram. Zari the Boss Lady rero numwe mu bagore batatu babyariye Diamond Platinumz aho bafitanye abana babiri ari Butifana Nila. Abanyarwanda rero bagahera aho bagira bati aho yaciye ntihaca urwango. Reka amakuru yacu nanone tuyakomereze kuri uyu Diamond Platinumz aho umuhanzikazi Zuchu yatangaje ko yamaze kuba yatandukana na Diamond Platinumz bari basanzwe bavugwa mu rukundo. Ibi uyu muhanzikazi rero yabitangarije ku rukuta rwe rwa Instagram aho yanditse ashinja Diamond kumusuzugura no kumwubahuka mu rukundo rwabo, ndetse anavuga ko nubwo kenshi bagiye batandukana bakongera bakiyunga, kuri iyi nshuro ngo ntabwo bakwiyunga ngo bize gukunda. Zuchu rero yagize ati kuva uyu munsi njyewe na Diamond ntabwo tukiri kumwe mu rukundo, ati ndabizi ko ibyo gutandukana byagiye biba kenshi kuri bo bigoye gusiga umuntu ukunda, ariko ati ndasenga Imana ubu bwa nyuma maze ntangire ubuzima bushya. Uyu Zuchu rero yakomeje avuga ko ubundi urukundo ari ukubana gusa, mu mubano wabo akaba ari cyo kintu cyabuze kuko Diamond atigeze abikozwa ibyo kumwubaha. Icyo kora nubwo avuga ko yamutaye mu rukundo ndetse akaba ari wenyine, Zuchu avuga ko ku kijyanye no gukorana mu kazi ka buri munsi cyangwa se umuziki ho ngo bazakomeza bakorane nk'ibisanzwe, ariko kuvugwa mu nkundo byo bikaba birangiriye hariya. Ibi byose rero bibaye nyuma yaho Diamond Platinumz ashyize hanze amashusho ari kumwe na Zari Hassan babyaranye abana babiri ari bo nyine batambukanaga bafitanye agatoki ku kandi, bituma benshi rero bibaza cyane ku mubano wabo, ndetse benshi bagaheraho banavuga ko aho yaciye hadaca urwango. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Bruce Melody aheruka gutangaza ko Nobati Rusanganwa cyangwa se Kenisoro yamaze kuba umwe mu bagize 1.55 nubwo uyu muhanzi ataremeza aya makuru, ariko se inkuru ibaye impamo byagenda bite? Kugeza ubu rero 1.55 ibarizwamo abahanzi
bihagaze ko mu muziki uhereye kuri Bruce Melody ugakurikizaho rozikana na Element ubihuza rero no gutunganya umuziki, akagira n'abayobotse ibyo akora batagira ingano, ikanagira kandi ubuyobozi ubona ko bwihagazeho buyobowe na Kechi Gayeri, bituma rero ikomeza kuza mu zihagaze neza. Gusa ariko wakwibaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, Kenisoro wabanje kunyura muri Yemba Voice yarahuriyemo na Bill Ruzima na Mozi akaza kuyivamo, yanyuzeho gato mu biganza bya Mani Marite binyuze muri Yemba Voice, aza no kunyura mu gitangaza music ya Bruce Melody. Harabibaza rero niba koko igihe cyari kigeze ngo yongere gusa nuza mu biganza by'abandi, ariko impamvu inganururo kandi ntawe usoma amazi ngananirwe inshyushyu. Imikoranire rero ya Bruce Melody na Kenisoro mu gitangaza, usubiye inyuma kuri ingingo yuko Bruce Melody yigeze gukorana na Kenisoro, wakwibaza niba icyari cyarabatandukanije cyaba cyararangiye, cyane ko indirimbo Haso uyu mugabo yashyize hanze bakimara gutandukana yumvikana amagira ati ndimo ndashakira hiti cyangwa se ubwamamare mu maji cyangwa se abantu antega ibikwasi ngo mbyicarire. Abasesengura rero bakaba barakomeje kugaragaza ko Kenisoro yavugaga Bruce Melody, nubwo uyu musore yaba atareruye ngo avuge koko uko ari we yabwiraga. Ibi bikwasi rero aho byagiye mu gihe yaba ari we yavugaga, wakwibaza ibyabyo kuri ubu, ariko nanone burya biba byiza gukorana n'umuntu uzi neza uko ateye, birafasha umuntu. Rero aha yavuga ko yaba Bruce Melody na Kenisoro basa nkaho baba aribo bahanzi bakuru bagiye kuba muri iriya nzu ifasha abahanzi ya 1.55 baziranye. Intwaro rero y'amafaranga n'ubunararibonye bw'abagize 1.55 mu bucuruzi. Ku rundi ruhande kandi iyi studio nubwo ifatwa nkaho ari iya Bruce Melody, ariko nanone irimo n'abandi kandi ifite uburyo bw'imikoranire yabo iyobowe n'umushoramari Coach Gayeri buhamye. Umuntu rero akaba yavuga ko kuri Kenisoro yaba yungutse imbaraga z'amafaranga, cyane ko nta kibazo cyerekeranye n'ingingo kivugwa muri iyi nzu. Yaba rero abonye amaboko meza mu birebana n'ubucuruzi, kuko aba bagabo bumva neza ibirebana n'igishobora kuba acyabinjiriza ifaranga cyose kandi bajyanamo bose. Ibyo rero bigaragara mu mushinga wa UGB, ubona ko abarenga abantu batatu basanzwe muri 1.55 barimo Coach Gayeri, Bruce Melody na Kenny bajyanyemo kimwe na Kigali Universe, inyubako mbera byombi iri kuzura mu gasongero ka Chike, izatwara rero agera muri miliyari 2 kandi ashobora no kwiyongera. Iyi company rero kandi ikaba izwiho gushora atagira ingano mu gutunganya indirimbo imwe uhereye nko kuri Bruce Melody iyo yahuriyemo nyine na Harmonize, ukajya kuri Foi de Toi, zose ni indirimbo ubona ko zashowemo amafaranga atubutse. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Tour du Rwanda, aho kuri uyu munsi ku itariki ya 23 Gashyantare 2024 umwongereza Joseph Blackamoor ukinira ikipe ya Israel Premier Teach yagize isabukuru y'amavuko y'imyaka 21, awizihiza rero mu buryo budasanzwe, aho yanegukanye agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2024 ka Musanze Kigali ku ntera y'ibirometero 93. Ni ibintu bidakunze kubaho ko umukinnyi w'umukino runaka aca agahigo ku munsi w'isabukuru ye. Gusa kuri uyu wa gatanu Joseph Blackamoor waciye agahigo ko kuzuza imyaka 21 y'amavuko atwara agace ka gatandatu muri Tour du Rwanda 2024. Asanzwe rero ari umukinnyi mpuzamahanga w'umukino w'amagare wabigize umwuga. Yahagarariye rero igihugu cy'Ubwongereza mu mikino ya Commonwealth Games yabereye hariya muri Birmingham, aho yasoje ari ku mwanya wa gatanu. Joseph Blackamoor rero watwaye aka gace ntabwo aramara igihe kinini muri aya masiganwa y'amagare, dore ko yabitangiye muri 2019 afite imyaka 16 y'amavuko. Abitangira rero mu irushanwa rya National Trophy Series rihuriramo abatarengeje imyaka 18 mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku isabukuru rero y'imyaka 21 uyu Joseph Blackamoor yatwaye agace ka
gatandatu muri Tour du Rwanda 2024. Muri 2021 na 2022 nanone Joseph Joe Blackamoor yatwaye yongeye nyine kwitabira aya marushanwa yarangije ariko umwanya wa mbere bituma ahita anitabira nyine isiganwa ry'amagare y'abatarengeje imyaka 23 rizwi nka National Under 23 Championships yasoje ariko umwanya wa gatatu igihugu cy'Ubwongereza rero cyabengutse ubuhanga bwa Joseph Blackamoor kimwoherereza mu marushanwa ya Commonwealth Games aba umwe mu batwazi b'amagare bitabiriye iyi mikino bakiri bato. Uyu musore rero yatangiye isiganwa ry'amagare afite imyaka 16 y'amavuko. Umwaka wa mbere rero wabaye utazibagirana kuri Joseph Blackamoor dore ko ari wo mwaka yatwayemo ibihembo byinshi nyuma yo kwitabira amarushanwa nka Men's Mountain Biking Cross Country yaje ku mwanya wa gatanu. Muri uyu mwaka rero kandi ni nabwo yitabajwe n'ikipe ya Team Inspired ayifasha nyine gutwara igihembo cy'irushanwa rya Cycross Championship yari yitabiriye ku nshuro ya kabiri. Ni inshuro rero ya kabiri Joseph Blackamoor yitabiriye irushanwa rya Tour du Rwanda. Muri 2023 uyu musore ukiri muto yitabiriye Tour du Rwanda aho yanaje ku mwanya wa gatandatu. Kuri inshuro Blackamoor rero uri mu batanga ikizere muri uyu mukino mu Bwongereza yitabiriye Tour du Rwanda 2024 aserukiye ikipe ya Israel Premier Teach yashinzwe muri 2014. Nubwo rero Joseph Blackamoor ataramara igihe kinini mu gutwara amagare ari mu bayatwara bafite umwihariko kuko azi gusiganwa ku magare mu muhanda, mu ishyamba naharebaho no mu misozi, mu gutwara rero anasimbuka ndetse no gutwara amagare mu gihe cy'ubukonje mu byatsi. Yaturikije rero champagne amaze gutwara agace ka gatandatu ari nako yizihiza isabukuru ye. Uyu munsi rero Joseph Blackamoor yongeye gushimangira ubuhanga bwe yegukana agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2024 kasojwe kuri Mont Kigali agatwara ku munsi anizezarizaho isabukuru y'imyaka 21 y'amavuko. Reka ngushimire wabanye natwe makuru yacu uyu munsi. Amakuru yacu reka tube tuyaheniye ahangaha. Amakuru yacu nakagaruka aribwo bwa mbere dusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije.